Nkulunkulu akakulona uphilo bojumulelo pastor unikilo kuyachaza amaphupho inamba ke senza ube member ku song 9 live kuthamba makuphela Monday to Friday awungwathapi ndalwe ke lembede sawubona baba kunjani ngisicela ukubuza la uphupha ke uyiphara kushona uphuphe eyihobo uphuphe eyiphara ubi nakusingakusho one esikhathi esiningi mangenze uphuphe ke uyiphara upha ulubi uma uyiphara lokho kusho ukuthi ke kungenzeka uyakhonjiswa lapho kumele uzilwele ngoba unesitha esimbi nesikuzondayo futhi esikugadlayo esikumbathisa ke inhlupheko ngemithi emnyama. Abanye abantu uma begadla ukuze empilweni bembathe into yokuhlupheka babashanga imithi emimbi ezobe seyivala manje elobunhlanhla ivale manje into eyisibusiso umuntu ugcine seswele esokola ethwele kanzima sokumuyilwele ngabe ngemkhuleko noma ngemithi. 2 yenzeka kodwa ukuthi uma uphupha uyiphara kube upha olubi nje uma uyiphara usuke likhombela ukuthi empeleni ukhonjiswa la ukuthi kumele usukume futhi ukhuleke ngamandla kungenjalo ungablahlekelwa imali noma uphela umsebenzi okanye kuwe umklamo wakho noma ke uswele insiza eziyisekelo sokuphila. Omunye uphuphe yiphara maqedela lahlekelwa umsebenzi omunye uphuphe yiphara aphelelwe kuwe ibhizinisi lakhe kumklamo wakhe noma lahlekelwe imali through scams and other means zezigebengu noma aswele insiza eyizona eziyisisekelo nje sokuthi ephile kahle. Ushuthi konke akwenzayo usukungasaphumeleli. Ngoba ke sibheke ngokwesintu number 3 ngokwesintu makenze kuphuphe uyiphara ngabe upha uluma ukuthi uyiphara ngoba lokho kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kumbe ubethe isidalwa esasizulazula noma ke esizulazula ezigangeni njengamanje okukanye esabe singumhambuma ngesikhathi ke sisaphila lomuntu esaphila esingageziwe esingahlanjululiwe futhi esingabuyiswanga ke ekhaya okumele ngabe ke niyasilungisa singaze sibuye lento eyinhlupheko noma sibe siyakuhluphekiswa ikona yebo. Siyabonga besibheka la uphupha uyiphara baningi abantu abaphuphe ngamaphara. Pray because omunye ngenza kunomuntu ofuna ukuthuba iphara lokhu ekushaya njalo ngoduka ngomuntu ozokwenza ukuthi udube ikhaya ushaya umuntu udube ikhaya ugcine uyiphara kanti liqale iwumoya omubi nje ebele ukuba uphehla abathakathi. So pray harder, may God be with you. Siyabonga.